Dobro jutro svima. Ajde vi se nama spremite se. Spremili smo kombinaciju za cele noge, pa ćemo krenuti jednim iskorakom u levu stranu. Ajmo svi zajedno, krećemo, idemo dole, izdah, gore udah, samo levo, odlično, lagano. Izdah i udah. Trudimo se da leđa ostanu prava, da stomak ostane čvrst. Još dva. I na posljednjem ostajemo dole. Otvorimo stopala u stranu, odizat ćemo levo pa desno stopalo od podloge i krećemo. Idemo levo pa desno, izdah, dole, udah. Još 4, 3, još 2 i posljednji. Ajmo lagano prsti peta skupimo gore, opustimo, spremimo se za desnu stranu, idemo iskorak, hop, dole izdah, gore udah. Jel osjećamo noge lagano, da se bude, ste mi dobro, još 2 i ostanemo dole posljednji. Ostani dole, otvori stopala, ovaj put ćemo izdizati oba, idemo zajedno gore, izdah, dole udah, izdah i udah. Još 4, pa spusti, 3 i dole. Još 2, idem posljednji put i ajmo opet da skupimo prsti peta, malo rastresemo, levu, desnu, opustimo mišiće, idemo u čučanj dole, spremne, ajmo. Izdah i gore povučem koleno. Pa još. Hop i dole. Hop, napravi rotaciju, stegni stomak. Odlično, idemo. Još samo 2. I posljednji. Pa opet spustim i rastresem noge. Devojke, hvala vam. Kada ovako vežbate, onda možete bez problema i lepo da jedete, ne morate da vodite puno računa. A s obzirom i ovo što je danas, što su spremali naši gosti kuvari, radi se o mediteranskoj kuhinji.